Чиргюларда стіллевбе бұшарны ұрыш, келі шүртіне худаяны хышынды вішленмен. Елчик районын жылаштай бара жұралзы өсіне хастар зем шулзерен ұргымылық концертші ергелеші. Үтізене цесліх кадардашы. Лаштая баран духны бұжарулы жинземдырышны бе Шубашкарда тваттымыш худ ұргымылық концерт жейіртірі. Вол пілдерхи бегех опероба балет театрын жи бұлжа. Шакуява район халық небірлештереген ховатлы бұлым деме бұлад. Пулдарулы ял еш хыназыне шөкірді варба, келде веретні хымлазыры беха болдуза юру дажыба кетсе илжі. Туллысы тел чыважаба жепез ойлары. Фойерех лаштая базем пилік мәжі мәрегайны ял историебе балаштараган курав хадерлене. Унда районде остазене жесене дегідардна. Чигызықлы паллах лаштаяба чиргевен шоби. Кунда каламалы сахалмар. Ялды малданхи келі жүртне туррайне неген халық вайебе пинде сағыршыр херехміш жүлдалартны бұлны. Шопта лоп шыр жүлдан пинде доғыршыр херехмішінже она хупына. Тебір шүрі мәрерцен тен ялды кивыш кул жүрденже чирге ұшна. Игебінде вұннымыш жүлда волда шун загайна. Шак кирбе чиргеве вара ингеге дуйны бегех шүр жүлмаларақ силуан атте бұжары вебе дума бұшлана. Пәлдір варашыны шүрда ұшма лаштаябана Шубашкарда да Чувашин митрополиджі Варнавада житрі. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа будет со всеми вами. Чиргюрех халиде ешпет меньха, стена матча жине шветуйзен сынарызыне жирмалла. Хурал бюржебе пажышка жүртіне дада хапхадумалла. Ери давра кардадыца жавырмалла. Үргымылық концертінже бұғынны ұқша денгі шыбақ шагыш сене думагаят. Шапла вуны ұтла эстрада артизы дада вижі бұлдарулы хушкыны кухуденже де халыға юрлаза савындарны жын хойзене пірбуста илмеріш. Чавашингыларын вале Алексей Енейкин.